خب سلامی نخستی ما با تماشابینانی که عینی حال با برنامه ما پیوستن و سلامی مخصوصی خود به مهمانان عالی قدر برنامه خیش. باید قید نماییم که نخست برنامه چهره آشنا در شبکه جهانی یوتیوب از کانال توجیکون گروپ با نخست مهمانان خود سراینده جوان و موفق اهلیدینی فخریدین و مدل ستاره اینستاگرام که با این سیمای زیبا و خنده های شیرین خود دل هزاران نفر را تسخیر کرده است، این هم باشد رخشانه کریم و مشهور با نام صوفی. سرول خوش آمدید به نخست برنامه چهره آشنای ما که امیدوارم این برنامه برای هم ما و هم شما و هم خود بیننده خوب و دیدنی و جذاب خواهد بود. اینچنین مینداری مخصوصی ما اهل ایجادکاران این برنامه به ماموریت تالاری مبل خانه ما که واقعا این محیط زیبا و جذاب و دیدنی را برای ما مهیا ساخته است. بار دیگر خوش آمدید مهمانان عزیز. خب شروع میکنیم برنامه چهره آشنای خود را. رخشانه، آیا به گوشه خیالی تو می اومد که مثلا روزی میشد که در میان مردم از جهت مدلی، از جهت همون عکس‌ها و رولیک‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی میگذاری معمول و مشهور میشوی که حتی در کوچه ها راه رفتن، در خیابان ها، در میان مردم سیل گشت کردن برای تو مرکب میشد؟ نه، اصلا در فکرم نبود. اصلا به گوشه خیال نمی اومده. از کودکی کی شدن میخواستی؟ دکتر شدن. برای چه مدلی رو انتخاب کردی؟ نمیدونم، یک کشید. خیلی امیدوار هستم که اگر دکتر میشدی با اون زیبایی خود دل هزاران نفر رو تسخیر میکردی و با بیماری آنها شفا میدادی. خب رخشانه، در ساحه خود یعنی مدلی بیشتر با کی همکاری داری؟ با کدام طراح؟ رو لباسایی که بر میکنیم به حد شینم و زیبایند. تشکر. با طراحان مشهور امید کوچکلیف، خوش ستاروف و غیره ها. بهترین. تو رو مردم عموما مخلصانت بسیارتر با کدام نام میشناسند؟ رخشانه کریمова و یا صوفی و یا انا همون مفهومی که تو توسط انا همون مفهوم میانی مردم محبوبیت پیدا کردی، مفهومی میگلژا بسیارتر با کدام؟ زیرا که وقتی که من تو رو همچون به مهمانی برنامه دعوت کردم من رخشانه کریمova گفتم بسیاری نفرا نشناختن. وقتی صوفی گفتم بعد گفتن که همو میشناسیم. یعنی بیشتر مردم تو رو با کدام نام مراجعت میکنن؟ صوفی و مگلژا. برای چه مثلا همین نامی صوفی انتخاب شد؟ چون که نام یک جنچه هم صوفی است، به خاطر همان صوفی مونده. صوفی. بهترین، سلامت باشید. خب اهلیدین، بار دیگر خوش آمدید به برنامه چهره آشنای ما و قدوم شما رو مبارکباد میگیم، زیرا از این قدر مسافت دور و دراز وقتی خود را دریغ نداشتید، اشتراک کردید. واقعا خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین، زنده باشین. خب اهلیدین، به همه ما معلوم است که تو با یک سرودی خود که با نام آهیمن است در یک مدت کوتاه که در شبکه اجتماعی کانال زیفو استودیو قریب 4 میلیون پرسموتر گرفته است که این رو نه هر یک هنرمندی موفقی هست که میسر نمیگردد به اونو. خب سبب پیدایش آن همین کلیپ درباره پیدایش سناریو کی بود، ایده کی بود، درباره همین کمتر به ما و بیننده ما معلومات میدادید؟ راستی این سرود رو یک دخترک از ناحیه واسه با من سرگذشت خود رو نقل کرد و گفت که من در حیات بسیار تلخی‌های زندگی رو دیدم، از بسیار نازنینم جدا شدم. سرگذشت همون دخترک بود. یعنی اساسی واقعی دارد؟ اساسی واقعی دارد. سرگذشت اون دخترک رو مثال ما با طرز کلیپ شاید آن همین اساسی واقعی داشت، همین سبب شد که در یک مدتی بله وای دخترک هم مثال از صدق دل در کلیپ اشتراک کرد. همون دخترکی که در کلیپ اشتراک کرد سرگذشت آن همون بود؟ بله بله. بهترین. و اون پرسموتورهایی که مثلا کلیپ های شما در کانال زیفو استودیو گرفتن، اکثریت سرودهای شما از میلیون زیاد بودن پرسموتور و واقعا احسن میگیم به شما و صدای بین‌نهایت خوب هم دارید. اهلیدین رو چی و یا کی وادار ساخت که ما سرایندگی رو انتخاب کند؟ مثلا بسیاری ها میگن که وقتی که جوان عاشق میشود یا از دوست داشته‌اش جدا میشود وای سراینده یا رپسرا یا ایجادکار میشود. خب شما رو کی وادار ساخت؟ عشق ناکام یا مدل؟ من از خودی ذوق داشتم به سرایندگی، بیشتر میخواستم اکتور شوم. از سببی مثال بودجه نبودن حاضره من سرایندگی رو انتخاب کردم. پدر من خود صنعتکار بود در جدای صنعت، از همین سبب من از خودی ذوق داشتم و تا حاضر صنعت رو دوام میدم. اکتوری با شما پسند است؟ بله، از سبب شرایط نبودن من عین حال نمیتونم که فیلم پیشکش کنم. شاید همین سبب باشد که در همه کلیپ ها خودتون نقش می‌آفرید. بله بله. طولی چند سال میشد که شما روی صحنه اید؟ از سال 2012 من الکی ثبت کلیپ رو ثبت کردم. نخست سرودی خود را پیشنهاد بله بله. یکمین سرودی من با نام گم کرده رو هم بود. از همان سرود من سر کردم.
ягон суруди шумо ба зиндагии шахсиятон алоқамандӣ дорад? аз саргузашти худатон ҳаст? рости ин бигзор махфӣ бимонад. Ман намехоҳам ба ин савол ҷавоб диҳам. бигзор. матнҳои шуморо бештар ки менависад? оҳангҳоятон аз ки аст? зеро дар канали Зифо студио масалан оҳангҳои дузӣ намегузоранд. ҳамаи оҳангҳои шумо хуб ҳастанд. бо ки ҳамкорӣ доред? ман бо устод Зафар Раҳимзод ҳамкорӣ дорам ва бештар ҳамроҳи ровиям барандам Соффидини Сатор бисёртар шеър эҷод мекунем. оҳангҳоро бошад худам мисол ба мусиқӣ табдил медиҳем. мисол оҳангҳоро худам мисол эҷод мекунам. бале оҳангҳоро худам месозам ва ҳамроҳи барандам ровиям шеърро менависем. мисол оҳангҳое доред ки ба дигар ҳунармандон тақдим карда бошад? бале, ва Наимҷони Саидалӣ оҳанг додагиам бо суханҳояш ба Шаҳрёр Давлатов ва бештари ҳунармандон пешкаш кардагиам. алон ягон суруди нав дар нақша ҳаст ки масалан ба тамошобин пешниҳод накарда бошӣ, лекин дар ҳоли коркард бошад? бале. метавонӣ 1-4 ё 6 мисра ба тариқи зинда баҳри мухлисон пешниҳод кунӣ? туро аз дур мебинам ило пеши ман ои бимирам аз ғаму ишқу зи дарду доғи танҳоӣ туро аз дур мебинам ило пеши ман ои бимирам аз ғаму ишқу зи дарду доғи танҳоӣ. ташаккури зиёд. воқеан оҳанги беҳтарин буд. суруд ҳам беҳтарин оҳанги эҷоди худатон буд? бале. ин суруд рухшонаро тавре мебинем хеле зери таъсир фаро гирифт. рухшона ошиқи чӣ? рухшонаҳо бисёр ашқимонаткор ҳастанд. Аҳлиддин, шумо дар бисёри сурудҳоятон номҳои духтарона бисёр истифода бурдагед. ягон суруд надоред ки дар бораи рухшона бошад? аллакай дар бораи рухшона пешкаш кардагиам. суруди сангдил. бале. агар мумкин боша намесарам. дар рафти барнома ҳатман мо пешниҳод мекунем. бале. рухшона, ман, умуман ҳамаи мо медонем ки то ҷои туро модели на. ана ҳамун як ролики хурдакаки худат ки дар он мафҳуми меглежа калима истифода бурда будӣ, ана ҳамон миёни мардум маҳбуб кард, машҳур кард ва воқеан ҳам ки то имрӯз ана ҳамин мафҳумро ҳамагӣ истифода мебаранд. дар барномаи бонуи ҳаматарафа бо Баҳриддини Сабур ту ҳамин мафҳумро боз ҳам истифода кардӣ. ман намедонам ин гуфтани ана ҳамин калима ба ту одат аст ё махсус ҳамин калимаро ту истифода мебарӣ. дар бораи тавлиди ана ҳамин ролик сабт дар куҷо буд? дар бораи ҳамин умуман камтар маълумот медодӣ? зеро ки маҳбубияти ту, машҳурияти ту ана аз ҳамин ролик сарчашма гирифта буд. вақте ки ба хонаи бибиам рафтам дар ноҳияи Қурғантепас ва як гусалачаи хеле зебоак буд ки аз назди ман фирор мекунад ва онро қабида ай меглежа ва пайдоиши ҳамин калима шуд ки дар ҳамаи ҷо машҳур шуд. фикр мекунам ҳайвонҳоро бениҳоят дӯст медорам. аксоят бо ҳамоно акс гирифтаӣ. зодгоҳат куҷост? зодгоҳам шаҳри Душанбе. барои чӣ туро духтари ғармӣ ман ай ғармам чунки падарам ғармӣ аст. бо ҳамон лаҳҷаи ғармигӣ имрӯз дар барномаи мо баҳри меҳмонон, баҳри тамошобинон умуман ягон ҷумла гӯед. ҷумлаи ҳаҷвӣ бошад да? алай ҷуман ай ғармам. аламун медонам. медонӣ. вақти охир дар Инстаграм як ролики ту беҳад паҳн шуд ки ҳатто блогерои ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ атрофи ана ҳамун муҳокимаҳо кардан, баҳсҳо кардан ки дар зери як суруди эронӣ мерақсӣ. хоб ман медонам он вақт ту дар хориҷи кишвар будӣ. ана ҳамун муҳокимаҳое ки блогерон мекунанд ман намедонам шояд барои просмотр гирифтан, барои диққати мардума ҷалб кардан, бештар мавриди муҳокимаи блогерони шабакаҳои иҷтимоӣ ту мегардӣ. сабаб дар чӣ бошад? имрӯз мехоҳӣ ки бо ягон сухан, бо ягон ҷумла ба ана ҳамин баҳсҳо хотима бахшӣ, ба ана ҳамун блогероне ки ҳар хел суханҳои қабеҳ мегӯянд ё комментарияҳо менависанд дар зери ана ҳамун ролик, чӣ гуфтани ҳастед? фақат ман як сухан дорам, онҳое ки дар бораи ман суханҳои қабеҳ мезананд
ман фақат як калима гуфтанам ки ҷавоби аблаҳон сукут. беҳтарин, саломат бошед. Яъне муҳокимаҳои мардум барои шумо манфӣ буда наметавонад. рухшона, агар туро дар филмҳо даъват кунанд розӣ мешавӣ? Зеро дар филмҳо даъват кунанд розӣ мешавӣ? Зеро симо, қадду баст хеле зебову тоҷикона аст. маро ба бисёр филмҳо даъват карданд, ман рад кардам ва фикр мекунам. барои чи аз ӯдаи филмбозӣ намебаро ё ки худат намехоҳӣ? Намехоҳам он қадар. ман шоҳид будам як ҳунарманди маҳбуби тоҷик ки тавассути ман шуморо ба як клипи худ даъват кард, шумо розӣ нашудед. барои чи дар клип ҳам ҳатто шумо нақш намебозед? мумкин дар оянда моделӣ ҳам рӯи саҳна аст ё дар клип нақш офаридан ҳам рӯи саҳна аст, вале дар клип нақш наме. агар саломат бошед, бия ку вақту соаташ омад, ана ҳамон суруде ки бо номи рухшона бахшида шудааст, бо тариқи зинда мешунавем. ман надонистмо ёрум дил санг бадаи, ман надонистмо ёрум дил санг бадаи, гапҳои ӯ ҳамаш афсӯсофам бадаи, гапҳои ӯ ҳамаш афсӯсофам бадаи, ишқи ман дар дили сангинаш нағунҷӣ, ишқи ман дар дили сангинаш нағунҷӣ, ё ишқам бузургу ё дилаш танг бадаи, ё ишқам бузургу ё дилаш танг бадаи. хуб Аҳлиддин, шумораи сурудҳоятон ба чанд расидааст? дирӯз ростӣ ман дар як студия дидам, аллакай албоми тоқагимаро пешкаш карданд, зиёда аз 42 суруд шудааст сурудҳои ман бо сабти клипамаш. хеле шумораи муваффақона. муваффақият хоҳонем. хуб, дар кадом шаҳрҳо шумо консерт мондагӣ ҳастед ва дар кадом шаҳр мақсади мондан доред? ман як сол пеш дар Екатеринбург консерти худро барпо кардам, гузарондам бо сари баланд ва ҳатто дар он ҷо дар хизмати халқӣ дар тӯи маърака будам, тӯиро гузарондам ва иншоалло дар ният ҳаст ки дар моҳҳои август ба шаҳри Москва сафар кунем, дар Москва, дар Питеру, бо дар дигар шаҳрҳои дигар боз консерт. беҳтарин, зеро сурудҳои шумо ки оиди ғарибӣ ҳастанд, бисёртар ана ҳамон ғарибон гӯш мекунанд. хуб, ташаккури зиёд. барои чӣ ҳамеша дар сурудҳоятон аз ишқ менолед? яъне уно асоси воқеӣ доранд? на ҳамаш асоси воқеӣ дорад. бисёртар мухлисон талаб мекунанд ба ман, саргузаштҳои худро пешкаш мекунанд ва ман бошам пешкаши халқ мекунам. барои чи дигар мавзӯъро интихоб намекунӣ? ягон мавзӯи бисёртар аз ман сурудҳои ошиқӣ мехоҳанд халқ. ҳам чизе ки халқ бихоҳад, ҳама бояд пешкаш кунад. бале, санъаткор талаби мухлисону халқро ҳамеша иҷро мекунад. ташаккури зиёд. рухшона, агар шавҳар кунӣ аз моделӣ гӯяд ки дасткаш, даст мекашӣ? бале, оила барои инсон беҳтарин аст. дар сатҳи аввал месад. оила бошад. бидуни инстаграм худата чӣ хеле эҳсос мекунӣ? саволи бениҳоят мураккаб барои рухшона, зеро ки бидуни инстаграм худро хеле бад ҳис мекунад? на, ё ҳарду, ҳам бад ҳам хуб. баъзе вақтҳо мешавад ки бисёр паёмакҳо меоянд ва асабӣ мешаванд, тез удалит мекунам. ошиқ намешудам. ошиқ намешудам. аввали афсӯс. Аҳлиддин, шумо чӣ? ман ростӣ то ҳамирӯз розиам, ба ягон мисол пушаймонӣ даст назадам. иншоалло ба хайр бошад. хуб, дӯстони азиз, бозам барномаи худа идома медиҳем. қайд мекунем ки нахуст барномаи чеҳраи ошно дар шабакаи ҷаҳонии ютуб аз канали TOJIKON гиров. меҳмонони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд модел рухшона каримова ва ҳунарманди ҷавону муваффақ Аҳлиддини Фахриддин. бори дигар хуш омадед.
бахши дигари барномаи мо ин дуруғ ё ҳақиқат аст. Яъне аз ин ду якеро интихоб мекунед. Агар дуруғ бошад, бо суолҳои мо масхараомез ҷавоб медиҳед. Агар ҳақиқат бошад, суоле ки мо пешниҳод мекунем, ҷавоб додан нахоҳед, бигӯед ки ман ҷавоб додан намехоҳам. Вале лутфан бояд ки ҷавоб дуруст ва ҳақиқат бошад. Зеро ҷавоби он суолро агар ман надонам, ҳастанд нафароне ки аз пушти эфир, аз пушти барномаи мо дар бораи ана ҳамон суоли мо маълумоти пурра доранд. Розӣ ҳастед ба ин бахши барнома? خب رخشانه نخست شروع میکنیم از شما. دروغ یا حقیقت؟ حقیقت. حقیقت چون که من کلمه دروغ را هیچ وقت دوست نمیدارم. بهترین. حقیقت باشد پس شروع میکنیم از بخش حقیقت. رخشانه تا جایی میدونم 80% روزی تو با غمگینی سپری میشود. در شبکه‌های اجتماعی عموما در صفحه‌های خود اکثرا وقت سخن‌های میگذاری که مثلا هر یک نفری که میخواند یا رولیک‌های میگذاری هر یک نفری بینن علاقه درک میکند که رخشانه حالش خوب نیست. برای چی تو رو همیشه عذاب میدهد؟ در زندگی چی نمیرسد؟ دوری پدرم. دوری پدر. خب هستن باز لحظه هایی که مثلا از اونو از بخاطر آوردن اونو تو غمگین میشوی بعضا در زندگی دردهایی هست که نمیتوان گفت. بگذار مخفی باشد. بله راست. خیانت دیده ای؟ بله. بیشتر از چی؟ از دوست داشته؟ از دوستان. خیانت رو میبخشی؟ نه هیچگاه نمیتوانم بخشیده. خیانت کرده ای؟ نه اصلا بذار هیچگاه خیانت نکنی. فقط با من خیانت کردن. نه خود باور کنی. از محاکمه های بدی مردم غمگین نمیشوی؟ اول ها غمگین میشدم بعد تازه پروا ندارم. آیسته آیسته آدم عادت میکنه. عادت میکنه. شوهری آینده‌ات رو چگونه دیدن میخوای؟ یعنی از نگاه تو باید چگونه مرد باشد؟ من باور دارم که این سوالی هست که اکثریت پسران حاضر در پشت همین برنامه ما جواب همین سوالا میخوان بدونن و آماده شون برای خواستگاری رخشانه کریم. و خب شوهری آینده‌ات رو چگونه دیدن میخوای؟ اول که مرد خدا ترس باشد، راستگو و هیچگاه خیانت نکند. ثروتمند باشد یا برای تو فرقش نیست. از همه مهم مرد خاکسار. با من فرقش نیست ثروت و کمبغل بودنش. بهترین. برای چی بلاگران همیشه تو رو مورد محاکمه خود قرار میدهند؟ مخصوصا شیخ گفتنی نمیدونم کی است همیشه. من در همه جا گفتم که شیخ در حقیقت در عشق من شپیدگیه. نه فقط شیخ، فکر میکنم 80% جوانان تاجیکستان. خب تشکر زیاد. واقعا اگر که تماشابینان ما با اون سوالهایی که در اونا رو همیشه عذاب میداد اسد اگر یک سوالی خود پاسخ گرفته باشند ما خوشحال هستیم. خب اهلیدین انتخاب کن دروغ یا حقیقت؟ حقیقت. دروغ گفتن در ضرورت بود. حقیقت. من خوشحال هستم که مهمانان امروزه ما حقیقت جو هستند، حقیقت پرست هستند. این واقعا خیلی خوب است. اهلیدین درباره چند دختر تا امروز سرود خونده؟ یعنی فقط دوست دخترهای خودت ما در نظر داریم؟ یگان سرودهای تو به دوست دخترت بخشیده شدند؟ بله یک سرودی من بخشیده شده است. کدام؟ میتونی سرودی رفتی تو بودی. میتونی 4 مصرعش خوانی؟ بله. رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من. زنده باشم. تشکر زیاد. واقعا صدای خیلی زیبا و اون نفرانی که خیانت دیدند قلب اونا رو میشکند. برای ثبت یک سرود خود تو کلیپ تو همش چقدر مبلغ صرف میکنی؟ نه کم از 4 یا 5 هزار سومون سر می شود تا 10 هزار سومون رسخود دارد. یگان کس برای شما مبلغ گذاری میکند؟ پیشتر به من کمک میکردن ولی من همه مبلغ آنها را برگرداندم. حالا باشد خودم کارهای خودم را خودم پیش میبرم. در زندگی بیشتر با کی دروغ گفته ای؟ من فکر میکنم که اکثریت صنعتکاران با همسران خود دروغ میگن، با زوجای خود دروغ میگن. اینش همکارم، اینش دوستم، اینش همکسبم. نه فقط در یک حالت
дар як ҳолат ин барои аз сари ҳамаи санъаткоро гузаштагӣ аст. дар як ҳолате мешавад ки аз тӯй дер мекунӣ, баъд тӯйдора мисол занг мезанад, акаҷон ина қариб расидем, акаҷон 5 минут баъд мерасем. мисол ҳамин сухани дурӯғ мешавад. хуб, хиёнати наздиконатро шумо мебахшед? наздикон яъне ки мисол киро шумо дар назар доред? дӯст, оила, умуман ҳар нафаре ки барои ту наздик бошад дар зиндагӣ. агар хиёнат кунад, бигзор ӯро худо бахшад. яъне намебахшед? ба бахшидани ман мисол вай ҳамроҳаш дигар суҳбат намекунам, бо дӯсти хиёнаткор чӣ дар кор аст мисол. ман чӣ гунае ки ба рухшона суол додам, масалан ба ҳар як нафар вақте ки суол медиҳӣ ки хиёнат дидаӣ, ҳама мегӯяд бале. ягон нафар нест ки масалан хиёнат надида бошад. модоме ки ҳар як нафар хиёнат дида бошад, ба ӯ нафар як нафари дигар хиёнат кардааст. яъне шумо ба ягон кас хиёнат кардаед? бале кардам. ман ҳақиқатро гап мезанам. бале, бахшам ҳақиқат буд. ягон бор изҳори муҳаббат кардае ки рад карда бошад? 100 бор. бале бале. ман дар вақтҳои дар мактаби миёна мехондам. як духтарак бо номи Шукрона ном дошт. ман муддати 4 сол чӣ хеле ки бачаҳо мегӯянд аз думи ҳамун духтар давидам. дар муддати 4 сол мисол вай тамоман ба ман аҳамият надод. ба вай суратҳои мисол ҳар хел суратҳои индискию ҳар хел чизо равон мекардам ки то ки ишқи маро қабул кунад. шоруха ҷаду. вай духтар ишқи маро қабул накард ва ҳамин 1-2 сол пеш вай маро дар роҳ дид. ба гуфт ба ёдат аст мисол ту аз думи ман медавидӣ. ман гуфтам ки ҳо чӣ хел ман фаромӯш мекунам ин рӯзҳоро ки ман ин қадар сари сол дарс нахондаму аз пеши ту давидам мисол. баъд гуфт ки рақамҳоятро ба ман деҳ. ман гуфтам не, ту 4 сол бояд аз думи ман давӣ, ба ман рақамҳои худамро медиҳам. беҳтарин. бояд ҳисоб баробар шавад. албатта, барои чӣ не? хуб, рост аст ки мегӯянд Аҳлиддин ба истилоҳ дар зиндагӣ кидат бисёр хӯрдааст? апшу. ин ақсаи дурӯғ буд. одам дар зиндагӣ як бор шикаст мехӯрад ва дуюм сеюм бораш аллакай ин омӯхтагие. омӯхтагӣ гуфти худо. яъне гуфтане фақат як бор ошиқ як шуде? бор мисол дар ҳаёт як бор мисол шикаст хӯрдам. шикасти сахт буд ки ба дарси ибрат шуда. ба мурдан розӣ будам ҳатто. лекин ман худамро бой надодам. роҳи санъатро мисол мустаҳкамтар қабидам. рухшонаҳо хиёнаткор аст. ман пешакӣ мегӯям. ба ман низ хиёнат карда. рухшона чанд бор кидат хӯрда бошад? як бор. як бор хиёнати кидат кард. баъдан омад. боз ман кидат кардам. беҳтар. осиё ба навбат беҳуда намегӯянд. духтарон аллакай медонанд чӣ кор кунанд. аз ӯҳдаи иҷрои жанри репа мебароед? не, ман ягон бор реп насароидам. ҳабиб бор месанҷидам. ёв да кӯчаҳо мегардӣ. рухшона мана метавонӣ тасбеҳ рухшона ба лаҳҷаи ғарбӣ якта реп суруд. ман агӯш то духтара ки хушрӯ чӣ ба мана нигоҳ дорӣ? алайҷу ту мана мегӯ ҳей ман мерам ҳозир аиҷа. реп ҳам як санъати барои ҷавонон санъати боло аст. ҳозир бисёр ҷавонон реп гӯш мекунанд. бале, бисёриҳоро овардан ба соҳаи ба жанри реп умуман. хуб, аз ин зинае ки имрӯз дар он қарор доред, маҳбубият, машҳурият, аз ин розиед? бале, боз мехоҳам ки ҳамин ҳар як одам мисол навсаш боз бештару бештар мешавад. мехоҳам аз ин ҳам зиёд бошам, лекин дар оянда нақш дорам ки бештар ба навори филм машғул шавам. аллакай шурӯъ кунам. дери дер баъд аз як сол аллакай навори филмро шурӯъ мекунам. филм дар кадом мавзӯъ бошад? ишқӣ? ҳам дар бораи ишқу ошуқӣ, ҳам дар бораи модар, ҳам дар бораи дӯстии ду давлат Ӯзбекистону Тоҷикистонро дар назар дорад. дар бораи ду рафиқ меравад асос. мисол ба ҳамдигар мисол ҷони худро дареғ намедорам. маро аз режиссёрони Ӯзбекистон даъват карданд. рустам сагдиев. бале. рухшона рост аст ки бо Шон МС якҷо реп месароем?
дамир рӯшан таҳмат мемени. мегӯянд ки бо рухшона акс гирифтан $100 буд аст. Ман фикр мекардам ки аз ин бештар аст, лекин рост аст. барои мухлисони бепул аст. Реклама кардан, ин акси ман не ягон чизро реклама кардан. бале. мегӯянд ки хостгорҳо дар пушти дари рухшона бешуморанд. рухшона намедонем кадоми уна интихоб мекарда бошад. Ин ҳам ҳақиқат дорад то ҷое? бале. дар як рӯз чанд писар ба ту изҳори муҳаббат мекунад? бениҳоят зиёд. барои чи ҳамаи онҳоро рад мекунӣ? чунки хаёл мекунам ки ҳамааш дурӯғгӯ аст. то ҳол ба маъқули диламро наёфтам. ё ягон ғармиро интизор? фарқаш нест миллаташ. хуб, рухшона дар барномаи консертие ки масалан радиои ҳамсадо ташкил карда буд, дар он ҷо Рафаэло, як рӯзноманигор, ба фикрам ба шумо як чизон пешниҳод кард ки ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ бениҳоят як баҳси калона ба миён оварда буд ва ин савол барои шумо ногаҳонӣ буд ё ин ки шумо пешакӣ медонистед? бале, ин ногаҳонӣ буд ва ман бениҳоят то ҳозир асабӣ ҳастам, чунки Рафаэлро ман хоҳиш кардам ки ин видеороликро намонад ва ӯ ба иҷозати ман ин видеороликро монд. ман умуман намедонистам вай чӣ савол медиҳад. сасани шокда будам. барои ҳамин хандаам гирифт. Рафаэл аз ман бахшиш пурсид. бале, мо дида будем ки дар як ролики худ аз шумо бахшиш пурсид, лекин ҳарчанд бахшиш пурсид, вале он ролик аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида буд. хуб, Аҳлиддин, рост аст ки мегӯянд клипи навбатиятро дар Фаронса сабт мекунӣ бо ана ҳамун маблағе ки аз 4 миллион просмотрат ба даст овардӣ? тақсимш мекунем. каш ки ҳамон маблағҳо дар кисаи худам омада бошад. не, иншолло дар Фаронса неву дар шаҳри Москва аллакай бо наворбардорони мисол рус бо Дима иншолло маслиҳат кардагем дар Москва сабти клипи худро пешкаши мухлисон. Аҳлиддин, мегӯянд ки Аҳлиддин дар хоб худ ба худ гап мезанад. ҷин дорӣ? бале, дар ҳақиқат рост аст. Ки гуфт? сирта ки фурӯхтай? ягон арӯси баҷоям надоред? арӯси баҷоям надоред? Не. дар ин замона аст. дурӯғ гуфти сурх шидӣ. мегӯянд ки сурудҳои Аҳлиддин ба дӯст-духтарҳояш бахшида шуданд. оё шумораи дӯст-духтарҳои ту ҳам қадари бисёр аст ки дӯст-духтарон яъне ки дӯстонамро дар назар дӯст-духтар дӯст доштан? не ин ҳамаш мисол талаби мухлисон аст. мухлисон талаб мекунанд ба ман пешкаш медарам. баъзеаш мисол ба ман кӯмак мекунад, мегӯяд ки мисол акай Аҳлиддин мо ҳамаи расхо мисол чӣ қадаре мешавад, мо худамон мисол хароҷот мекунем, ту пешкаш кун. набошад мо бо ҳамроҳи рухшона пешниҳод мекунем дар бораи мо ҳам як суруд. бале. хуб, Аҳлиддин, дар охири барнома метавонӣ як суруди ҷаззоби дигар баҳри мо, баҳри шунаванда, баҳри бинандаи мо пешниҳод кунӣ? ҳар ҷо ки рафти дилат шикаст, оҳи ман аст. ғами дунё ба сарат нишаст, оҳи ман аст. агар зиндагит хароб шуд, оҳи ман аст. хушиҳот ҳамаш азоб шуд, оҳи ман аст. ҳоло ту танҳо нишастаӣ, оҳи ман аст. бо дарду ғамҳо ту бастаӣ, оҳи ман аст. агар аз танҳоӣ хастаӣ, оҳи ман аст. мисли шишаи шикастаӣ, оҳи ман аст. воқеан садои зебо, ҷаззоб, суруди шуниданӣ. ташаккури зиёд ба шумо барои иштирок дар ин барномаи нафрусти мо ки онро бо як суҳбати ҷаззобу зебои худ воқеан ҳам хуб гардонед ва бори дигар хуш омадед ба ин барномаи мо. дар охир ба мухлисонатон чӣ гуфтанед? ман дар охири барнома гуфтанӣ ҳастам ба мухлисонам, ба тамоми бародарони ғариб берун аз кишвари мо, мисол дар мардикорӣ ҳастанд.
бигзор ҳамеша соқу саломат бошанд ва ба ватанамон, ватани азизамон баргарданд соқу саломат ба сари баланд ва ҳамеша хонаи обод дошта бошанд ва миннатдории худро ба анамин барнома ба ҳамаи шумо мерасонам ки чунин барномаҳо ҳаст. Мисол мо бо ҳамдигар шинос мешавем, мисол бештару бештар ба мухлисон мо наздик мешавем ва изҳори миннатдорӣ менамоям.